Okay, welcome back to my YouTube channel. Again, come back. So, non bang orang di pusat me kita ampola pukor tipen pusat me di non la KYF Sertalin Catalan lapen timning ke 50 years loh pati ulo lah bang edi amala sila Jerpoven sampai ekspor ampo la po la dorong edi yo ini po Kadom. la sono timning litop sampai nang putar to la subscriber tu mana edi Kalau dong tuh tadi, nanti man sampai Hongting asom tadi, tining ta mana Sertalin kalau mati Golden Jubilee sampai KYF sampai tining anpleng rok loh. Tapi yang ini tum sampai ada kan palidun plan, nanti man sampai amohor isi ini sampai na apa kan sampai dong tuh. Lapan ke uji lama nggak lapul dong tuh. Kadang gue kalbi yang longarat, lapan ke nani penel lang sampai nanti tum sampai lang lipan sampai sapudun ta, lapan ke Wan mah hadi jirpi cuma share ignore anso se ili kalbi khai mana traditional festival pusame pati thangdom na lalo bang khai tum same pat theglong na koida hadi don tum support ignore don tum de ha Jero alang lia YouTube channel pusta me do la dak gari pusta me ya sini lah lalo don tum dorong vlogs tu la silong bo la alang li channel pusta me tu la humri damo like share comment subscribe damo alang li pusta me de okay to export am bo de deh Oke, non bang pedang teh kisah ngason ayo, sampik. Alah korti itu tambe bang bom lah, lapue penedi. Mana bang pedang teh garita pasang sono biar lo ini tambe sutu lalu ya lah. Yo pu dorong pusame yo. Tanah, sam tan di. sambu garita na beg mati di ma sam dulu palepo among super filo le dapo Gari juga om tan jo. tum filo ya Gue lo mah di gari juga cimit me bener. Ben tambe bang bom lo. Samping ya. Ya video bang lain lang dan bom let apa pinyung gue bang ekspor namun edet bom ini ada kan deh. Oke deh. Oke, so non bang pedang teh dak manja an nang leher loh non bang pedang teh atau dap an cocot non bang pedang portas tambe cuy yo. Oh, kortis tambe deh cobom loh. Ayo. Kita subscribe dong han. yo kang cirong sih ya buri coy yo
Mam janang le rok lo, mam bang ke sang ason do tap su kare alum su pen pi palit tu pu. Long sebenarnya kita ada ekspor dan fit boh. Nomang menang ada mandalong sedap. Nitum kita nggak bang li. Dia bom loh. Oke, hadak le dam lo teh ekspor dan pola pen. Kiting pen kijut nang lang deno. Aditya senang cincin tuh. Ya. Game one le citong senang deh kumardi.